Teški ljudi. Krštava se sluga Božji Petar u ime Oca, amin, i Sina, amin, i Svetog Duha, amin. Oblači se sluga Božji Petar, vodeći u pravednost u ime Oca i Sina i Svetog Duha, amin. Daj mi svetlo ti koji se svetlost dušu odevaš kao odećom, mnogo milostivi Hriste, Bože naš. Kako ste stajali, sad se vrati, uzmi sviđu. Gospodi se pomozi. Gospodi pomiluj. Blagosloven si, Gospode Bože, se držitelj izvora dobara, sunce pravde, koji s onima u tami zasijao svetlo spasenja pojavu međunarodnog Sina Tvog i Boga našeg, koji si nama nedostojnima darovao blažno očišćenje, svetokrštenju, božanstveno svećenje, životno pomazanju. Ti si sada blagoizvolio da nam obrodiš vodom i duhom slugu Tvog novom prosvećenom i daruješ poproštaj bolesti i nevolji grehova, ti sam Gospodar milosrdni svetaru dali njemu i pečat dara svetog i svemoćnog i obožavanog Duha Tvoga i pričešćitog tijela i častnih tebe Hrista Tvoga sačuvaj duhom osvećenju, učvrsti u pravoslavnoj vjeri, izveo nečestivoga i sin zlasti njegovi i spasenosti straha Tvoji sačuvaj učvrstiti pravdu dušu njegovu, da bi u svakom delu i riječi galjući tebi postao sin i nasljednik nebeskog carstva Tvoga. Jer si ti Bog naš, Bog i miluje, spasavaj tebi slavu Otcu i Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek i u vjekove vjekova. Peče dara da se amin. 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 Peče dara Duha Svetoga, amin. Peče dara Duha Svetoga, amin.